no feku eye mpese feku mpese feku Rastafarian ja Rastafarian Jamaica fo ni nyina dodo na omo tresi e de ba Asante Jamaica na nkasa no omamamme a omo di kan a omo kogi ho no na omo practice no eye kung fu Asante amamwe ye gidi se ahemfo ho ena ye wo nyame kese Entino otumfo se tutu no onye ohene saa keke oye nyame kese oye sunsun onye nipa ya wo ni nipa but nipa sun ye sunsun se ya ye funu bi hia wo danso oye busum kese pa wow otumfo se tutu ye busum kese pa ni sunsun mo djuma Asante enye Kristo man Asante enye kremo man Asante enye Buddhist man akoko aketo a otin tasu a etuadua kufie free ono so de ne ye Mpanisem TV Biomunye ye da chewa de no sia de free ye he abranti otin ni fasu a obo nkapo gu nsa ne nan ne kom e chehye no a e chere bibi na Mpanisem obi ni trodo matwa nti abranti no nchen ye pesi ehu abranti kura wo ye amamre no se bi esi no ho o chere ni na ehu se ampa se Asante ana ọmọ mi ga na yira no e wa be obani ba jo bi se akwa ye friend bafo wa amankotia na anyway o betu ke ko Asante ni me Asante ni mapa me na ene bantima hene otumfo sa hene ya na wusu amankotia the fifth ai me na no pia ena me na ba so ni nana efia frama a otoso enan a oye pudio eyere yes ya edikano pudio ti ase pudio ni tumia Asante edikokun ti bantima hini otumfo sahini na pudio ni akonya otumfo swaye a akoye sebi obi ankokun kwa pudio de o se kokun Ede Asante ya Asante pudio ni ba mi ensa na ensa bantima Antoa ena Edumakasi ya pudio ni ensa pudio ni oka wo Asante ke pudio a yeso wa she pudio kanena ni etote no yeso wa she pudio zo wa she ne kobo yeso wa made no ba ye de ne nti ente yi de ni free ni de adefo fresh ne ya concrete yeso eye dress ya man ya she pudio nti Asante a she bantima pudio mbana hodi tumi ni namye awso de adwuma enti se de ma he person ye bibi efechira bantima he betimi astop no because of tumi nti ba nya he yewo na de ka ne se ne nanani ena ene twetwe nkomo bantima he na ena obi pii wo ogwai aha ena obo ne sese se o he no me ko so ha ya e de na be ma ye se o ya Asante ni aha de oba sebi bia ni se won se yeya ni phone bo hakakra anum ni healing house anum ni bibia ya resabia na kwete se ye hu mu ade ni hu na me ya resa na no ye juma Republic of Benin and you know to me accredited cultural ambassador of the Republic of Benin and we have documentations na wow na me sound so a doctorate degree from different institutions, International Human Rights Commission, and then we can win. But see at the end of the day, you may be a deal one see no Asante for now, me more almost so my trap to me. I can't album. Any person you did you may deal with soon area any Asante mine. You know, also Asante your womb oya Asante ni me ma me ye Asante ni nti oya Asante ni ene ye de abedom Asante ono so abedane Asante ene ye de ono so obi sai ache Asante abedom Asante nti Asante de we go wada we you say Asante we say ahia so obeda kusi a de du apoma no ensuo de fochi e ntimi na ndo nchem na ka bi say obi Asante so abeya Asante ni hono boy kakra okay to say on say you find say ebu onu ma o maami e Asante amamre mu no so we Asante ni a na eche say o maami e ye den Asante yeah ina ebu onu so a
omase ankasa emfiri asante na omaso baby no mbesom ye no omabedom asante na omadane asante di ye ka asante ye ntimi wi saafo no so nyede ba ene be a omedom de ye so be ya nemo ye ko no dom a ye nkirim Matias nemo ba ne se bia akonyo bi ato ana ye company sem bi dia ye kiremu de ka asem nemo ye ka no dom se asante a se ye nzima ye anwaga line ye moshila ye dagomba line ye moshizongo omo nyina be ka ne sen omo nyina be ka hu bi omo ya kan fo sanete asante de ye omo nyina be ka hu bi enti no mesuso no feku eye mpese feku mpese feku rasta filion ja rasta for utumika we be say patwa no ye ka etide nemo patwa no anase Jamaica ko omamammu a Jamaica fo no nyina dodo na omo tresi e de ba asante Jamaica say Jamaica flag no Jamaica flag we mu de free Jamaica flag me asante flag to call Jamaica sesia omo to asante din e won kuru bebre so wow up to now omo ye friend say asante hini ni asante hima won kuru na se Jamaica ye fo Jamaica ye yenu mu a ye be fa omo di omo ye fa omo numu di omo konkwaso omo ko pie mu e wo friend say boni kwasumu ena omo ko pie mu wo hono na mu dodo na omo ko pie mu Jamaica no na omo ye asante fo nti na omo de asante flag no e ko nti Jamaica na nkasa no omo mamme a omo di kan a omo ko gi hono na omo practice no e ye kung fu KUMFU kung fu no omo de free kung fu ana akomu ne ko ye nti se ya say we ye kung fu aga say Jamaica for na say we ye kung fu ni ye efi asante this say ye asante kra ye ko ye China bu ye China ye say kung fu ana ye kung fu fighter me ba omo want me ka kung fu ana mo ye no kung fu na ka say no ko say salasia respect enti ni nyina kanfu ano ena won say Jamaica so na eto ehan ye hu Heli Selassie say oye ahini mu hini na mo de etumi ma Jamaica fo nya saa ni media no eni say asante amam de gidi say ahinfo ho ena ye wonya mekese enti no otu fo say tutu no onye ohene saa keke oye nya mekese oye sunsun onye nipa ya woni nipa but nipa sun ye sunsun say ya ye bi shia wo dance oye busum kese pa wow otu fo say tutu ye busum kese pa ni sunsun mo juma okay ata say enti ni Jamaica otu fo say tutu oye busum kese oye nyame ya wonu nipa say de Yesu ba wo Israel no amuni otu fo say tutu na ye nya konfo no chi wo Ghana ana afi asante no be nya fa tutu oso okasa ko so wasa ba bi eno anu wasa ba bi mu onu a se be hihye na himie no titi no e se o san hihye no senya oja no ho no na o san abeto so we hihye na ade bi ntuare ye wasala be okoya wasala bu e se o se tutu obi ka no ono na asa ba be susu mi sala me no onu a o ba no so wan fa Mona fofo amao so tutu na woni mu aye kan na bakose ntiti no ono na uhuru no wow mona na body ni bia ni suni le ban na wasan dia ide aban ata she bi se otoye no comfort den e hyen kom se mfie ahasa echi obesaba e no aba no ono ani enzafo abantu no ka wa masibo abia ko zalo chi de wi no ehun so de asante fo se okoju iwe graba ehoro ye fa na ada nkwara ye fa na da obi ebi enye saa owu asante tu so no wo ka se ni wiachi otu fo setu openso obi ka obesa aba nti ye hwe o se tia de bi ebi enye ya na ejitu na se me no eya adwene ba ko se e kama se na afede me bare bi apire ni so ni susu meduma na de na person chese otufuo asaba dia wa ba ide na obaye di obawe peja asante
So na asante tie fruit no wa be peja asante obi na asante tre ekodu bi na asante tumi duru bia no otumfo se tutu abebi onyame kese oba e be yeje o sha ase no afi na be wie nyina na mi se edu bi na asante tumi no e confirm kakra because of politics intinema politicians ni be nya ahemfu no eso upper hand and see how two for the ahemfu tumi no ba be show mu sabio ansana area oroko in church no na ahemfu enya tumi ene ano a omo kasa eden djum okay to two for say to abebi there wasaba oyo mua nyame kese na oyo bosun kese oyo sunsun ena two for ahimie no ana asante ahimie no ebi free Egypt ena ko Egypt a Pharaoh no onye ohene sa akeke Pharaoh no Nyankopon si anani se o pese hu Nyankopon tumi ene ne kese ya wo hwe Pharaoh no ugbon pa e kire Pharaoh no kwampo Nyankopon tie mu pa bo bo Pharaoh zo de asembo Pharaoh zo Christopher say Pharaoh ya bosun ya ase Mose kura ko le ho oyi wo na Mose su yi wo na Mose wo no mene Pharaoh wo so chese Pharaoh na mi bi yo o bade mi ma che mu ye se bi prayer asante enye Christo man asante enye kremo man asante enye Buddhist man obi esoro sini ye Christo ni we say o ye kremo ni we say o Hindu ni ada say sansusu na o ka se wo ye asante ni a ye esom asante wo ye som ye gidie ye nyame ye nyame no na sino efri efa Egypt because we sha so o kan a o fe omo Pharaoh bi omo efesen pyramid bi efeno pyramid of Khufu no one anya Khufu oh sir yes Pharaoh pyramid of Pharaoh so Pharaoh Khufu ni Pharaoh Khufu Osiris ni Asari no Osiris so intino ubenya asante bi no Pharaoh for no bebre back to asante now that say asante fif Egypt na go me bebre say on say obi afi baby ene ko baby intino akokon any invasion kremofo na be pamo ye say Arabs na pamo ye fi Egypt ho no ma through Tunisia Morocco side on Arabs no Ottoman Empire slave invaders I want to pamo ye free so no ma dey about West Africa first na North Africa and you buy through European war Mali from Mali to Burkina Faso and we promo 3 months I we promo and I will call asma me can come Mali a promo jene duro mi se sia kasa na mo kano ete asante na mo kan nyina wo ela jene gba say wo bolo omo jene Mali ya Mali jene asante ni bolo kwa ba ko asante ni bolo die aga say unya peninu unya kuma say mu nyina butara okay pia unya peninu unya kuma yusu ebe na wo eti na hu say otufo abe pie mu wo Cape Coast na wo ha na otufo de hie no e de na hoye wo so na come na sorry papa I come na sorry home na sorry o say otufo de we be du bia no hu bi o bia Kenya no yeah so obi kosu kwana say wo abusu mu a o mati adakra na otufo ba abusu ni nyina be den ebe Kenya no ni say nyame kese na nkasa ye den aka no Kenya no abusu be papa ekei ye hwa de kitiwa bi be otufo de bu Cape Coast no akore bi de flag e koma no ye hwe ade bi esi kakra bi o asante akako se be be maneka no uza kwara ndi ade no no
susu bi yɛ sɛ no saagye firi ɛde sɛ bia bɛ hyɛ otumfoɔ nsɛm na wɔn saagye nso akɔla ketewa onye ne nfie nkorokora no otumi gye ɛsa de no mprɛnsa so sa na ɔda hyɛ otumfoɔ nsɛm that me tumi no na so ma ka ni asoma me kan sisi ọjà ṣe ẹ̀dá pé yi a ehwe ye sisi mi nsɛm so na me de me dwuma bi pa yakopɔ de me free so e ba asase so sɛ mba na me pɛ mu kan kyerɛ man sɛ nyinaa sɛ otumfo ɔsɛ tutuo ɔpemso abebio ɔyɛ asantene nyinaa nya me kɛse ɔnyɛ nipa otumfo hu ni sɛ nipa ɔnyɛ nipa ɔyɛ sunsun ɔyɛ bosom a yawo no nti Yesu Kristo yɛ pɛ Israel no Yesu yɛ pie ɔne Yesu Kristo sunsun yɛ pie nim ɔka wɛ ɔmo wɔ Bible no di fon komhwefo na Solomon na Saul otumfo na ani ɔka wɔ Bible no no na yehu nti yɛ sum otumfo sɛ yɛ nyame ɔn sɛ ne yɛ dwa atwa gbɛbɛ asɛ ne yɛ atwase baabi sɛ Goliath ejira ko no obi entumi no ma David small boy go twa nti e be bekyire o man no we start history no ohwe asante so a don try di yeso kyerɛ e hye yeso o disika kokɔ baha ene afi ko bi obi no wo se ye de hye twawonsa be nfu twawonsa kokɔ mo bezo o person ogu asante ahi kura na ekoba sɛ twabere ekɔchi ni twa nti bi bekyire otumfo wa hensan ama yiko ye gba insan sa story any the palace ohwe bia wo kan bia ne se Solomon any otumfo ahimie no ase Israel ahimie ne asante ahimie no susuye na ntam dabi Israel fo hu asante fo sen Israel fo hu asante fo se yen na ye Nyankopon emma ayeye kon the reason I make can say so I say wow odi ebro ka ebe break to say obi free Israel Israel need to for ebro and can ready e ma ne nye to say wo die ni nti wo Israel we die no wo we no ase nti Israel Arab Europe America that evolution no almost free ebi fo mu na we den e baaye nti na ebi fo to me e poye ho e to say abofo we need to me po no ho enda ni tutu nje wo ya bri ya say omuka na bibiri bia e abdo na di kodini prayers ba bo mo musulman re tatu ni ya so tutu e say awon ya na e na say okay ti o say omo ba omo bi omo fe no tanning obo obi o wa be se na ba gbe yiye ni na ne kala no asisa na ayetum kakra say o kala ni yetum na brown tanning no price na high wa brochire wow I'm telling you the gospel fact. I know say abofun so we work before. Omo na we bleaching cream ne ba. Omo ba na ode sram ku na be we ni mama ne kola na tuntun. Oba no the cream na bro say we fa po we de no. Mari mo omo ba na oba de no ba de tuntun dia ko. Me first time I be kan kwa abusun fie. Abofun na de kwa abusun fie o. Me nim sa de we o. Abofun doctors scientists omo no mo so me nsa. Omo so mo pe motia. Mo background mo promote omo no mo kire me sa ma mane ni so ime yansa na me wi abusunsun na abofo e na initiative me bibini wow nti abofo ko mo no mo ameni e kon face bantima omo no mo shase se me hwe bantima bio because that time no what I say na ma na nti abofo ni show mo adom ba ha no so ma be den ma be pere no mo tia nti ni e bibia sabe na yakuta no obiye ni bi na de na yakuta no obiye ni bi no eni ni sikejwa no eye Nyankopon tumi ahinwe na heaven na efese ekon heaven ahinwe no eni ni otu fa ahinwe no me shia ni me be so ko heaven na ofa me shia ahinwe me shia open heaven kwa ni me shia Therefore, open heaven kwa eni me shia se de yemi abema no eni me tweko oda wa ogigi efese bafu ya yo bantu wira okofebo okuchesuo kantamanto osi adeyo ono na oni ye di nkomo kire se bantu mahene de hie prekope asante sahene ene bantu wa nti se ofri bantu no wi ade a na se ampase oyokofo ono ne abetu wo ugwai eno na ye no edi nkomo wo maye abakwase no ye bro nsa kosi ene trase ye peze no me show bo se enche ye no be di nkomo ahodo pi
ama ehu senia etitie senia wo sie hu no yes yo subscribe channels no na share for comment no bra na fi yes comment no ba ya me bia no ohye no botre e bia eda fom popo oboba sempre no ni je hu ma mpani sem TV station edini ni benso enche na asafi na mpani sem TV so we abantu bi a krokro de front to mano ufan fi na onu ni sa no se we ni so we tu akwese am pebi ana ho na boss anu pabobo o se ai atrohwe bo se a wan san enya asem wo ho no me shire bi de maka se we ni so ni ho na ko bisa no maka wi achira asem die eni mu ogwan chiu e be na so ona die baaye no say ba na emu se be de pa Pokua TV chiu e na fi Asantema UK TV e chiu na Pokua we a otufo yi no e UK say ona asantefo ano on de amamre ni amane ono omu na bo aye e ma ebipie mo ha emu ya fo Pokua no mo hye no suma mo subscribe na abantie no wu na pa ene ni pa e boa Asantema se bi Asantema UK e obi no sa ena TV station saka no se de so ha ye fan se libre e de be ka oboba sempre no me kasa sa na mo bo me e fensia me se hye bi